Prijatelj Tanje Savić odlučio je da izađe u javnost i otkrije šta je sve pjevačica navodno doživljavala od supruga Dušana Jovančevića. Dušan je narkoman koji je maltretirao i tukao Tanju. Kupovao je opijate njenim parama. Iako je zarađivala za hljeb i izdržavala tog konja, on ju je tukao posle nastupa. Jednom je zakasnila kući 15 minuta, a on ju je lupio šamar. Mnoge takve scene gledao sam svojim očima, kazao je Bane Đokić, Tanjin drug. Bolesnik se iživljavao nad njom. Znam da ju je posle jednog nastupa na splavu uzeo sve pare i izbacio je golu i bosu na ulicu. Onda je pobjegao u Sremsku Mitrovicu kod rođaka dok se situacija nije smirila. Dušan inače ima svoj novac iz Australije, ali je sve čuvao. Govorio je da mu ne pada na pamet da troši svoj novac u Srbiji i da će da odvede Tanju u Australiju ako ovdje ne napravi nikakvu karijeru, dodaje prijatelj pjevačice. Zabranjivao je da se druži sa kolegama, čak i kontakt sa roditeljima i rođenom sestrom. Nije imala hrabrosti da se skloni od njega. Optužio me da sam uzimao njene pare od YouTube-a. Naravno da to nisam radio. Prekinuli smo da se družimo upravo zbog njega, jer je on sve branio, zaključuje Bane koji je prijatelj od Tanje Savić.